Ku gicamunsi cyo kuri wa gatandatu tariki ya 25 Mata 2026 mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Kinyinya ku rwunge rw'amashuri abanza n'ayisumbuye rwa Kinyinya, aha niho hateraniye utugari tubiri turimo akagari ka Murama n'akagari ka Gasharu twahoze muri segiteri Kinyinya. Abaturage baturuka muri utu tugari twombi nibo bahuriye n'inzego z'ubuyobozi zitandukanye kuri iki kigo cy'amashuri mu gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 32 Jenoside yakorewe Abatutsi Mata mu mwaka w'1994, by'umwihariko kwibuka Abatutsi barenga 400 biciwe muri aka kagari ka Murama ndetse n'akagari ka Gasharu mu minsi 15 guhera ku itariki ya 6 Mata mu mwaka w'1994. Ni igikorwa cyabimburuwe no kubanza kunamira no gushyira indabyo ku mazina arenga 400 yanditse ku rukuta rw'inzu ndangamateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi Ikinyinya muri Mata umwaka w'1994. Kuri mikoro za Eco Bloom TV twaganiriye na perezida wa Ibuka mu kagari ka Murama Semigabo Edouard, maze adusobanurira byinshi ku rugendo n'inzira y'umusaraba Abatutsi biciwe muri utu tugari twombi ariko Murama na Gasharu banyuzemo kuva tariki ya 6 kugeza tariki ya 22 mu minsi 15 gusa Jenoside yamaze muri utu tugari ikorwa mu bwicanyi ndengakamere bwakorewe. Nitwa Semigabo Edouard, abarenge perezida wa Ibuka mu kagari ka Murama. Mu cyahoze ari segiteri ya Kinyinya ariho mu kagari ka Murama na Gasharu twibutse uyu munsi Jenoside yakorewe Abatutsi. Ni Jenoside yari ikaze kuko yamaze gusa iminsi 15 kuko yatangiye tariki ya 6 z'ukwa 4 muri 1994 irangira tariki 22 kuko nibwo umuntu wa nyuma yapfuye, ariko bigaragaza ko inkotanyi zari hafi aho rezo zabatesheje ntibakomeza ubwicanyi. Inkotanyi zari ingabo za RPA zabohoje kagace tariki 25 z'ukwa 4 Mata muri 1994. Byumvikane ko rero mu minsi 15 gusa twavuga ibyumweru bibiri hari hicwa abantu bari hagati ya 400 na 500. Abo twashoboye kumenyera amazina ni abantu 434 kandi bose nta mwana urimo ufite imyaka munsi y'imyaka 7. Bivuze ko uwo mubare wa 434 urenze. Icyateye rero ubwo bwicanyi bw'indengakamere, iyo Jenoside yakorerwaga Abatutsi muri icyo gihe yatejwe imbaraga cyane nuko hari ikigo cy'abasirikare cya Kami, ngira ngo niba wakurikiranye ubuhamya bw'amateka ya hano nta gitero kitarimo umusirikare, kereka ibitero bya nyuma bigaragara ko bari bamaze gutsindwa baragiye nko mu bitero kugeza tariki 14 buri gihe habaga harimo abasirikare kugeza 16 z'ukwa 4. Ariko interahamwe nazo ntizarekeye aho, nazo zarakomeje. Abishwe nyuma y'iyo tariki biyiciwe n'interahamwe za hano Ikinyinya. Ku kibazo gikomeza kugenda kigaruka muri iyi segiteri Kinyinya ubu yahindutse umurenge wa Kinyinya, by'umwihariko muri aka kagari ka Murama ndetse n'akagari ka Gasharu, byanagarutsweho na presidente wa Ibuka ku rwego rw'umurenge wa Kinyinya. Nubwo hashize imyaka 32 Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata mwaka w'1994 ihagaritswe, hari imiryango y'abarokotse Jenoside muri Mata mwaka w'1994 batarabona imibiri y'ababo bishwe muri Jenoside muri Mata mwaka w'1994 ngo bayishyingure mu cyubahiro, kandi abagize uruhare mu kubica bahari ariko nibatanga amakuru y'iyo mibiri aho yabiherereye ngo ishyingurwe mu cyubahiro. Ntabwo byoroshye kuko murabona ko hashize 32 kuzabona iyo mibiri ntabwo bizatworohera, kuko hari bamwe bajyanywe mu kigo cy'Ikami, ubu kuzamenya aho babajyanye ntabwo bizatworohera. Turateganya rero gukomeza gushaka nkuko n'abandi twababonye kuzageza igihe tuzababurira burundu, ariko ntaze n'imbaraga dufite cyane cyane ko ababibonye
nta bushake bafite bwo kutwereka aho abacu babashyize. Kwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi ni umwenda ukomeye abanyarwanda bose bafitiye muri rusange ku barokotse jenoside, bikaba umwihariko. Nibwo buryo bwo kubaha agaciro n'icyubahiro bambuwe ubwo bicwaga bunyamaswa. Havuguziga Charles, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kinyinya, mu ijambo rito yagejeje ku bari bateraniye hano ati: hakabaho politiki mbi, hakabaho abayobozi babi, hanyuma bakagusha iki gihugu mu kangaratete. Uyu munsi tukaba duhuriye hano kugira ngo twongere tuzirikane abazize jenoside yakorewe abatutsi, ariko tunafata ingamba kugira ngo ibyabaye bitazongera ukundi. Jenoside irangiye mubona mbanje gukora DNA, ntabwo byoroha na gato gukora DNA n'umuntu umaze imyaka 30 yishwe, wowe uri muzima. N'uburyo babikoramo sinzi niba benshi mubizi. Nubwo byabanje kugorana gucana urumuri rw'icyizere muri uyu muhango wo kwibuka ku nshuro ya 32 jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 Mata, kubera imvura yagwaga muri utu tugari yari yiganjemo n'umuyaga mwinshi. Bayobowe n'umushyitsi mukuru wari muri uyu muhango, Honorable Uwizeyimana Teresa, yacaniye urumuri rw'icyizere abaturage bari muri uyu muhango ndetse n'abashyitsi b'icyubahiro bari muri uyu muhango. Nyuma yo gucana urumuri rw'icyizere muri uyu muhango, hanasomwa amazina arenga 400 y'abiciwe muri utu tugari tw'icyahoze ari Segiteri Kinyinya. Turibuka twishimire niyo mungeri, turibuka Twagirimana Mushimwa, turibuka Ugira ibanga Matilda. Tuzahora tubibuka, ntituzabibagirwa. Turibuka Ubana Saveri, turibuka Muranga Theoneste bitaga Bizuru, turibuka Aganda wo kwa Nyagahozo, turibuka Agungira Inyasi, turibuka Agungira wo kwa Rudumbogo, turibuka Agwabira Eve, turibuka Ntambara Munyakazi, turibuka Nidendereza Jean Bosco, turibuka Niyamira Kerete, turibuka Nyabutsitsi Vincent, turibuka Nyagasaza Joseph, turibuka Nyandwi Vitali, turibuka nyina w'umuntu wo kwa Bwake, turibuka Nyirabarurukize, turibuka Nyirabuseruka Sauda. Tuzahora tubibuka, tuzabibagirwa. Turibuka Mukamazera, turibuka Mukampiza Nonsiyata, turibuka Mukamirwa, turibuka Mukamunga Clotilde, turibuka Mukamunga Pascasia, turibuka Mukamunyantore umwana wa Karegeya, turibuka Mukamusoni Marie Chantal, turibuka Mukamwambutsa Farazia, turibuka Mukandahiro Domina, turibuka Mukandanga Prudensia, turibuka Mukandekezi Petronira, turibuka Mukandengo Marisiana,
turibuka Mukangarambe Domitira, tuzahora tubibuka ntituzabibagirwa. Turibuka Nganabakize Epiyoni, turibuka Ngenzi Aimable, turibuka Ngirente Nidendereza, turibuka Ngirunkunda Celestin, turibuka Ngoga Karoli, turibuka Nibishaka Donne, turibuka Nibishaka Arituru bakundaga kwita Tutu, turibuka Nibishaka Marcel, turibuka Nibizi Valence Rushika, turibuka Nkanika Vianney, tuzahora tubibuka ntituzabibagirwa. Turibuka umubyeyi Aline, turibuka Umulisa Grace, turibuka Umunyana Ange Marie Asumuta, turibuka Umunyana Catherine, turibuka Umurezi Diane bakundaga kwita Kaneri, turibuka Umurigi rwa Kamina, turibuka Umuringa Prisika, turibuka Umurungi Teresa, turibuka Umutangabuhamya Konsole, turibuka Umutegarugori Koreta, turibuka Umutoni Jeanne d'Arc, turibuka Umwigema Joseline bitaga Belle-Fille, turibuka Uwamahoro Josette bitaga Vumbura, turibuka Uwamariya Chantal, turibuka Uwanyirigira, turibuka Uwayezu Christina, turibuka Uwera Asumuta, turibuka Uwizeye Sagautu, turibuka Uzamukunda Margarita, turibuka Wibabara Madamu Akanamugire. Abo bose tuzaba tubibuka ntituzabibagirwa. Mugabo w'Indekwe Regis Mr Muhanzi, Eco Bloom TV mu karere ka Gasabo, umurenge wa Kinyinya mu mujyi wa Kigali. Turibuka Rusagara Elias, turibuka Rugemintwaza Canisius, turibuka Ruhugira Egide, turibuka Ruhigira Innocent, turibuka Ruhigira Sagaga Evode, turibuka Ruhutu Joseph, turibuka Rukundo Etienne bakundaga kwita Gaperi, turibuka Rumata Alexandre, turibuka Rurangirwa Leonard, turibuka Rurangirwa Vincent, turibuka Rurangwa Christophe, turibuka Rurangwa Damascene, turibuka Rurangwa Toto. Twibuke twiyubaka. Turibuka Muvara Juvenali, turibuka Muyango Jean Bosco, turibuka Muyijuka Constantine Bihayiga, turibuka Mwumvaneza Ephraim, turibuka Ndangize Elias, turibuka Ndaruhutse Moise bitaga Rubunda, turibuka Ndayisenga Graciane, turibuka Ndegeya Antoinette, turibuka Ndeze François Xavier, turibuka Nduguteye Elias, turibuka Ngabire wo kwa Kanyamugenge, turibuka Ngabonziza Octave, turibuka Ngambenande Didasi. Tuzahora tubibuka ntituzabibagirwa. Turibuka Rusagara Vincent, turibuka Rutaganda Nyagahozo, turibuka Rutaganda Kariste, turibuka Rutaganda Pierre, turibuka Rutaganira wo kwa Nyagahozo, turibuka Rutagengwa bitaga Muzehe, turibuka Rutagengwa Colonel Kamarade,
turibuka Rutagengwa Emile, turibuka Rutamunoga François, turibuka Rutayisire Emmanuel. Tuzahora tubibuka, ntituzabibagirwa. Turibuka Rutayisire Pimake, turibuka Rutayisire Jean de Dieu, turibuka Ruterana Jean Berkimasi, turibuka Rutiganda John, turibuka Rutinduka Epa, turibuka Rutwaza Louis bakundaga kwita Kigingi, turibuka Rwabuhungu bakundaga kwita Paris, turibuka Rwabuyundo Pierre, turibuka Rwamakuba Vena, turibuka Rwamfizi Theophile, turibuka Rwamukwaya Oswald, turibuka Rwabukwaya Pierre, turibuka Rwangayinde Felicien. Abo bose ntituzabibagirwa. turibuka Munyakazi Gilbert, turibuka Munyakazi Ildefonsi, turibuka Munyahambo Norbert, turibuka Munyemanzi Dionisio, turibuka Munyanja Steria, turibuka Munyengaju umwana wa Butsure, turibuka Munyeragwe Aimable, turibuka Munyure Sylvia, turibuka Mupenda Marcel, turibuka Mupenzi Nyamutera Regis, turibuka Murebwayire Françoise, turibuka Murekeyisoni Jean d'Arc bitaga Mapusuri, turibuka Murekeyisoni Makurata. Tuzahora tubibuka, ntituzabibagirwa. turibuka Mugwiza umwana wa Rusagara, Muhikira Eugene, turibuka Muhikira Noela, turibuka Muhinda André, turibuka Muhindakazi Gaudence, turibuka Mujawamariya Josephine, turibuka Mujawamariya Jeannette, turibuka Mukabarinda Festina, turibuka Mukabayingana Constasia, turibuka Mukabayojo Matrida, turibuka Mukabaziga Pascasia, turibuka Mukaderiva Mariana, turibuka Mukahabimana Gatarina. Abo bose tuzahora tubibuka, ntituzabibagirwa. turibuka Nzamukosha Farazia, turibuka Nzariturande, turibuka Mubashankwaya Andre, turibuka Gatare Charire, turibuka Uwanzabe bitaga Pusuri, turibuka Gapfizi, turibuka Rwagapfizi, turibuka Mukahabimana Catherine madamu wa Karimbanya, turibuka Rwigamba Tarcisse, turibuka Joseph musaza wa Beata madamu Ngirabakunzi Eric, turibuka Rukundo umuhungu wa Gakima wari umusore. Tuzahora tubibuka, ntituzabibagirwa. Twibuke twiyubaka. tuzahora tubibuka. Turibuka Kantarama Alphonsina, turibuka Kantarama Atanaziya, turibuka Kanengwa umwana wa Karimbanya, turibuka Kanengwa Emerita, turibuka Kanyamugenge Celestin, turibuka Kanyanja Asteria, turibuka Kanyota umwana wa Rwamfizi, turibuka Karamage Jemuve, turibuka Karamira bitaga Rutunugu, turibuka Karanganwa, turibuka Karangwa, turibuka Karangwa Pascali, turibuka Karangwa Theoneste, turibuka Karegia Eliasi, turibuka Karenzi Françoise bitaga Rushinga,
turibuka Karuranga Jean de Dieu, turibuka Kadwana Vitali, turibuka Kayigana Musoni Lexi, turibuka Kayitare Aimable, turibuka Kayiranga Jean Bosco, turibuka Kayitesi Bertilda, turibuka Kayitesi Kararisa, turibuka Kayumba Jean Berikimasi. Abo bose ntituzabibagirwa. Turibuka Mutagongeraho kwa Rumenera, turibuka Mutambuka, turibuka Mutemberezi Tarcisse, turibuka Mutijima Aniseti. Tuzahora tubibuka ntituzabibagirwa. Turibuka Gakwandi Jean Baptiste, turibuka Gasana Jean Baptiste, turibuka Gasasira, turibuka Gasaza Joseph, turibuka Gatari Damien, turibuka Gatanazi, turibuka Gatera Jarisi, turibuka Gatera Danieli, turibuka Gatete wo kwa Buhake, turibuka Gatete Deogratiasi, turibuka Gatete Jean Damuru, turibuka Gatsinzi Jean Berikimasi, turibuka Giraneza John. Tuzahora tubibuka ntituzabibagirwa. Turibuka Mukahigira Dafroze, turibuka Mukakarisa Madamu wa Karori, turibuka Mukakarisa Marie Claire bitaga Nshinzi, turibuka Mukakarera umwana wa Mutambuka, turibuka Mukakigeri Beatrice, turibuka Mukakigeri Odette, turibuka Mukakigeri Beatrice, turibuka Mukamana umwana wa Kanyamugenge, turibuka Mukamari Rose Gloriosa. Tuzahora tubibuka ntituzabibagirwa.